Kajing nang yai yele persya jong ki briu bar jela ban rong hapo ka jela kala nang yai long jan man la kapor bat man la kasngi. Kane kajing wan rong kerthep jong ki ne ki bar jela kalong ka bapen khain bat kajing yele persya ya ki kendon jong ka sorkar. Kaseng HNYF dang ha ki ne ki arsingi baladap kala yo ban bat ya ki bar jela ki bawon rong tu hapo kane ka jela Meghalaya. Ha kajing keren bat usam lapol walang ubade udukot jong kaseng HNYF Northern Region. Ha kajing don lang jong ki dukot naga paham mauleng Arpomer Circle. Kilai thu ba kine ki bar jela ki wan rung tu da ka basyong hapo ka kali ka bakit ya ki marbam da ka batapru da ka tarpulin najrong kumbala jule da ki kali kit marbam lane ki kali ki bakit ya ki we ki mar ban penpoi hapo kane ka jela Meghalaya. Kane kajing yolat jong kine ki bar jela ban wan rong ha kane ka rukom kade kajing bompej bha ha ki check gate jong sorkar kentup yak infiltration gate bat ka jaka test COVID-19 kabala bu haswa ban rong hapo ka jela laong ki te ki no yalam seng. So nakaleng dingi kum ka seng jong ka HNYF jong ka Northern Region pal si krau palo rejing kharo jing ki beneri ki bawan poi sene sepo kari ko jingi kum bangiti benta baga nakaleng juga state government kalau debkang habai ide begini ki barjela ban wan sini claim gajing checking COVID-19 ese ban phates hapo bernihan te kat kom jing siam jing menta bon ki kali kit mar ki bawan sini ndre ki wan bat kit ki mar bam mardi ndre kat kom jing siam jing ka sang menta ngilap ba ki kit degi kar muslim ki bawan banlik banwan seni sepo jaka ke juwe te nakaleng dungi ke seng ni penpau ke jursi ke bakrau te ngidung song thai nang ni khmat ngidang jai ngidang persyang ban thuat bat ban ngidum alat bai gibar jela begin poi seni bo jaka juwe te ke jika pat ni nakaleng seng ya ka state government ni kerpan ba nakaleng state government ka de ban sim ka ji klip ka de ban sim khia habai de ka jing wan jungi digi barjela sini jika jungi namar ba mentala limit laisngi nila up duty nakaleng ko seng hapo ka laisngi limit nila yo ban kiam dagi pongot ki barjela ki bo wan rung sene ki bon rung bain ki wan digi kali kitmal kitab digi terpal ki wan badrung sen jika ngi nre tadi ka start jungi ki khot ga staff nila yo ban bat ki hadim digi yo information nagari bajba nakaleng juga seng ni penpau ke jusi baka sokar ga di bachim ki kejing kli namara kum hagi ni por kejing por state juga di kejing pang COVID-19 kalau poi hani state jungi namar ba kejing poi juga di kelam juga di kejing pang benta kejing wan kharo juga di khar ke sene long ke wan rai kejing pang tinggi kerpat di state government ya di council di kerpat di rang ba sinong ya ka darbar sinong haman lagi dong di bahap apa kaji isut bagi dia benar kaji klik penida nam taka sinong ka thau penida nam taka jing kharau jing ni kupang kaji lap jingi tang menimit ngilap kidon kumba rangut hadin bagi lalam ngila syek kot sela kimla bat pensya bagi degi dong India lese bagi dei ngamar bagi mdan wat ke pik bagi mdan wat ke penkap mdan ya hadin bagi la yo ban kem iki bagi la IT no seka infiltrasi sekian te ha juga por ngai ku blero i infil double system hadin bagi la yo ban bat bila yo ban kem la inform seka infil nrege nakaleng juga infil ro kilawan marmarhi namar ki kwahi nakapor sekpor nakaleng jungi nakaleng ga chipap nakaleng infil nakaleng juga tulgen ni tren nakapor sekpor ya hagi nigi tayo ki beladap hapo kalaisngi layo dagi spangut penkiam hadin kataro ngi la penpai ni IT gen fil na marba ka an gadon ni IT ga an bat kay ga ba ka an gan bisar ki ya nakaling ngi seng ni tirang na por spor ni da nam ta ka sno ka thau ni da nam ta ka jek mriu na marba ngi sto bangi ngim kwa ba ka ne ka jingpang kan wan poi hapo kari ten se hapo ka chika jingi ya so ka weru na marba ka jiwan yo ngi barjela ki wan kimdei bagi wan lagi semua kiwan lagi ki bos jaga jiwan jiki kiwan kali kapa government di kalau betah bagian wan kali marbam ende berduit kiwan kit lek kiwan kit marbam kata gaji siam jiki ga kum gi seng balang siam ba ki kali gi bakit marbam mardi kiwan
ndrei ke besi kalong ba kikit wat di barjelaro dagi pongot nde tang wer ngot kikit dagi khatar khalai ngot kata ga diga jing siam ji kum ji sang balang dagi panpayu gi jusi ga bakra holor kata de ga juk por gi kentui ga ya ka sarkar ba phide parking bhai kum gi gane lada nakaliang jong ka sarkar lada kim sim ji ki kli habai de bena ngi ga sen ngin ya kan ti ga bade ben yai ngi nakaliang ka Ahmed Sulkil ngi ai ga jing ero ya iba pol bai de member jong ka district lembat ngi ki Sulkil bangi layo penbat yang di Karbendu ini ke Barjala menemit setengah keturu ya ke Sarkar kadai berpek bah hatai ha cakasyak nomor kapor kini ki priu Barjala dia ilah nak kadai kaca kasyak kadai de ngai ka jing peluru yang boleh ki hot ibaya don langan menek kamit de ya iba pol ru juga de bat ya i kumma ki press ki media ba ya don bentan kapor syakapor tanggung tinggi publik